Rima ritari ya mbere munini wa President William Ruto na gavana wa Kiambu William Kabogo gũcemania thutha wa mĩario ya Kabogo ĩrĩa ĩrĩgangwakĩrĩria ũrugarĩ wa kĩũteti. Mimi kwa majina Kabogo ĩrĩga kuuga atĩ no nginya gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩgaikara thĩ kwaranĩria mbere ya kũnyita mbaru Ruto mwaka-inĩ wa 2022 thutha wa President Uhuru Kenyatta kũrĩkia wathani wake. No Ruto nĩateteire gavana William Kabogo kumana na mĩario ĩyo. Mheshimiwa Kabogo alisema huyu Ruto tutampigia kura 2022. Lakini lazima atafute kura hiyo. Kwani mnafikiri nitapigiwa kura nikienda kukaa nyumbani kwangu bila kutafuta? Ama mtu anapigiwa kura kama amelala kwake? Sasa makosa gani Kabogo amesema? Amesema huyu mtu lazima atembee kila kona na atafute mpaka apate. Hadi-inĩ hake gavana Kabogo akauga atĩ mĩario yake yoirwo ũrĩa gũtarĩ nĩ arĩa marenda kwĩguna kĩũteti na arĩa nĩ ang'etheri yake kĩũteti. Na Hasla atakuwa number 1. If you have a doubt, please remove it from your mind today. Kuna wengi wangependa kutenganisha mimi na Mheshimiwa Deputy President because we are good friends. No wonder my name is William. Ile kitu sina ni degree hiyo amepata jana na nitaanza kuitafuta. Ndiye tukifika kule mbele tutakuwa tunakaribiana bado. Ona atongoria rĩngĩ mauga gĩikaro-inĩ kĩu no mekĩrire bata wa kũnyitanĩra gatagatĩ ka atongoria ngwatanĩro ya Jubilee nĩguo kũiyũkia ũtongoria mwaka ũkĩte. Hiyo maneno mzuri, hiyo kura mimi nitatafuta kabisa bwana Kabogo. Hii nitafanya juu chini. Nita hustle kila kijiji na kila kona mpaka nipate. So na hiyo ni advice mzuri. Nianze kupanga watu nione hapa ni namna hii. Na hiyo kazi wewe unajua mimi naelewa. Kabogo, you are welcome. Tutafanya kazi pamoja na hakuna shida yote. So chichiko maya. But come 2022, kama Wakikuyu wa Kenya tuko behind Your Excellency William Ruto. Atongoria a Jubilee na makĩria kuma gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri makoretwo makĩũmbanĩra gavana William Kabogo Aisha Ikuhĩ marĩ Rachel Shebesh na Cecily Mbarire. Kusikia mambo ya mtu mwingine ametushikilia na pia sisi tutamshikilia. Ati anatuambia ati sisi ikifika 2022 tutaangalia kama tutapatia William Ruto kura. Wacha niwaambie, sisi vile tunajua watu wa Mount Kenya, Uhuru Kenyatta hangekuwa president bila William Ruto. As Mount Kenya 2022 tuko nyuma ya William Samoei Arap Ruto. Ruto ningĩ nĩ akomithĩtie mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio na mũng'ethanĩro rĩu akĩũria mũng'ethanĩro gũtiga ciĩgwatio mbere ya gũtabania mĩario ĩrĩa makoretwo magĩtia. Tuketi ili tuongee mambo ya IEBC na sisi kama serikali tumesema tuko tayari. Tuketi chini na wao, wawache maandamano, wawache masharti, wawache makelele, tuketi chini. Kama kuna maneno ya IEBC, sisi tuko tayari. Ruto na atongoria acio mauma mwena wa Nakuru mbere ya gũthiĩ nginyagia mwena wa Divisi kaunti-inĩ ya Bungoma. Ngiribontera Inooro TV nĩ tũrekwo na Macharia wa Gachuru. Kita genge nemite gitio.